сынадып, Чувашен нация телегуравин эфиринже республика шені хабарзен ярыме. Студия Елизавета Цветкова, Пирень, Паянхи Калармра. Хызенишне пужараган фермерзіне патшалық тахавғаландарад. Теревукши хужалыға давандарма май барад. Кожылы вирузын шәне омикрон штамы бечерлеген парвығытырақ шыржинна шагамага ертме булдарад. Кубузал жир вунбежі регион рабур. Чавашинри күлізінже вагызем казыш. Православий тіндене деген земжін пызы гуяв хыжарны живгарад. Кожылы вирус алғасма чарынмайсқа Чавашинре шагамакпа талықра алыдвады шенжерлене. Бұдыр біржен сывална бұндвады жен пурнышне шылзақ варайман. Шаржывра ПЦР-тестін обществола вырынезімбе мероприятизіне кемелі вғытне шитмелікерен хирықсагыр сехеде жагарна. Шагын сылдаве ковидын шыне омикрон штаме. Кожылы вирусын шыне ене хывырт ерет. Рашире шитчерияғын шин омикрон штампне жаклатна. Узаламак бун бежі регион рабур. Халлихевыл Пирен республикана шитменға. Апла бұлінде сыватмырсынбе медицины шенезем узалба керешме теплен қадырленеші. Омикронын теп чир уйрымлы езем. Пуштада пырырадать, үслік, сунас, выжуки балырать. Выл пызы хорушлық кылар задырадать, видео хывырт сарылать. Чирлеген парвығытрах шаржинна шагамага ертме булдарать. Прививка дунызем шимылдарах чирлечче. Чаванба прививки тумала, конечно. Мускавризем, где каланадырых, вратем каланадырых, шимылдарах чирлечче. Европа, Британный зембеде шимылдарах чирлечче. Но кильзесін ебірде күра апырынде калама ұлдараймас қалменле болады перін батыра. Шағынбада прививкізім дума бұндывапыр, калапыр жинзіне. Хыдақта калапыр, ну, бұрдет вашын мар. Ну, прививку думаны земе бірдара черлеші, микрон ба мүле жерлешінде прививку думаны земе бірде күра апырынде. Хал пока бұлман қайшы. Шагузал жир уйрыма хажазыне бұрзадевет. Мен жіндезен пәчеккезем сықлық емеліне ярдарман. Бізен иммунитетне хүделеме майжук. Прививка туны чын-чын шылыныш. Шакна кожылы вируспа чирлеген земде шерплетеші. Месяца 3 назад я прививалась. Вижу уех кайла, а в июнье эбе прививка дуно. Кавива компонент па. Иге компонент. Прививка дуно гышын чир чымылра хиртегай резезе жутладып. Реанимацияне лекмень, а кунда лекнерембе кислород шинже. Халя хамалай храхту ядып. Республикара шагамакпа керешме хадер. Больница зенже вырынзем уйраще, енженде чир алхасса гайры булзан, хушма уйрымзем ергелеш. Тухтырзем палыртнадырых Чавашине омикрон кырлач веженже шитме булдарать. Кашне жылах Рашире Гайдар форумне ергелеші. Кажалбыл вун вишіміш худырдейд. Чавашен бұшлығы Олег Николаевта унда ғутшынжы. Регион, район ехула адыланове шыбах ергюжерен чылай келейд. Шевич идузине вғытра тада хывырт татса барасы, шинзен шухышне шудайлзе ішлесі, ергюжі пишсе житнене, ширип пулныне пілдерейд. Паларты Республика ергюжи Олег Николаев. Кашны ежину шинзен пурныш шайне бұрза девет. Эппин, же бұрныштаны жүхне ыдыва пуринженде тишкермеліне Калари Олег Алексеевич. Терлі дыдымра ішлені, пілеве анылатны де ердюжін видемне үстерет. Олег Николаев хыйн ажалықне азаилже. Иртне өмірін утмылмыш шул вешізенже журалныскер вол ішпе пижіксе жиденне. Шагына ширипрех пулма хистене. Телевзене бұрышлама ішлемелі болны. Шыржывры ұлжынуземде шыне бұрны шыне урхарақ пықтарны. Кашны ердюжін шыравра болмала. Куына малалла адыландаре. Тере Чувашен бұшлығы Олег Николаев. Уладыр, Варнар, Епреш, тада Парачкав. Твады районда Чуваш Республикин адаланвен комплекслы программине мінле жекертнине муниципалитетсен малашлықне паян экономикан аслыганажын ларывенже сүтсе явреш. Республикари кашны районын хыйн адылану шул ере. Шучандалық паны пұрлықпа, патшалық тивіштерген шымылықпа тулын узугурма білмелі. Сымахран Парачкав дырыгенже артезиан шывне дузайлеші. Иртне жылда гына твачыр выдыр бин сават ытла сутна. Районда шучандалық пуянлық земде сағалмар. Кашны жулах вишербин тонна даран гипс чулне гларайшы. Шабахта шивич удуземде чылай. Теслихрен квалификациялы кадрзем шитменни, райондан жинзем кушса гайны, юғынны шырзене пузы жаврынышне кірдесі дада ыттыде. Епреш районинде комплексла программа ба келі жүрлен 1 миллиард ытла тенгеліх коммерция жайынжи тада инфрадыдыма адаландарма сағыр миллион тенгеліх проектсен балартына. Пайги гуна илзен, иги жылғышынже бір коммерческий проектсене депірінде пилік шылытны миллионлық тұны, и бюджет укшибе тоже 2 миллиона яғын ішсем дүні. Пай жалки жыла илзен, ширин бірім жыла илзен, бір шкулзем, садиксем номер ремонт тұрымыр, шергеріх миллионлық темелі, шулзем дүні.
Епрешсене пожыргандараган ыдуземде бор. В уникке шул туныбе районды шулзем арганзах петне. Каяш кубинеде рекультивациялемелле. Она вали проектпа смет хутизем хадер. Игибинде жрембеликимыш шулчен эже туллын пурнышлама палардаще прешсем. Ларура кашны района адаланма мен чырмав күнине теплен бақса духреш. Взене парындармалы мелзине палартреш. Республика Гларомвалли. Алексей Зотиков, Юрий Марков. Чувашинре агропромышленность тыдыме адаланза бұрат. Ялды бурнышта хотлықпа хуларинжен нембеде кая юлмаз. Терлі программа булышны бейшіне шулзем даваще, вылегчерлік фермизем, пақча жимеш, ширла үстереген теплицезем ұжылаще, производствозем ішлеме бұшлаще. Шамрық сенде юлашке жылзенже хуларан яла давранны сезінет. Тети республикари ялғужалық министрі Сергей Артамонов. Шамрық сенбе аслы ұру решінзенбе тел бұлза иртне жылғы кыдардузене педемледетсі, малашныхи тіллезене палырдасы віземжін елана гіне пулым. Чувашинри агропромышленность тыдымне пөлдір 20 миллиард тенге ытла уйырны болны. Укшан пызык пайне үзен дорандуза елегензене вылық чарлық тыдаган кужалықсыне уйырны. Ял кужалықне адаландараз тепри ялдырықне комплекс таладандырмалды программызем тулым бұрнышланны. Палақ шакыдардузем ял кужалық министерстве общество канажыбе агропромышленность шри аслы уружинны зембе хастар жамрық зембе тоғышла ішленебе жығынны. Кажан пурде прилежутлась. Возьми каждый год когда хозяин урлы иртереш. Он зарубежный халах поделил был загалазились. Депутат семье, советник семье, тогда это земле. Шамба сюцея вапор, подшалах программе неде. Он зарубежный подшалах мэле положу барасы неде. Каждый условия зене сюцея вапор. Пәлдір шандалық тибе бұлныбе Чуваш шәрішченне шомыл бұлмары. Шамбада производство калыбышы самайчакны. Шабақта аграризм пужус маще палыртны шул ербе мала даанашы. Тәрлі программы баузы груза вейл медіржашы. Патшалық вәзіне аллы ытла тәрлі программы бадандырма грантпа укша уйырма хадыр. Күжалда вәзіне упразағы барашын. Күжалғы жылданы бір, келді хушма күжалықра. Алпахара депірінде. Шырулми үстерзен, пақша жеме үстерзен, ашкага ешеден дерзен. Тада сет үстерзен, сет пергегалас бірінде качага зыдеде көрет күнді, сурух кага еде. Шак тогаклану хуцене тоже бұштар забымала. Караныне патшалық ставка земдавати хамыр регион. Хальчен ялахлы хегалачыма фермерзене пулжу барадыр, пузы хужалық сене барадыр, а перевали жуктезе. Но зем, күнді пір условия бұр. Хальпурде галача піребір, самозанятый бег регистрироваться думал обязательно. Регионда пызык инвестиций проект земде нумайланы ючержив зембе суду или дувасити калгал бырать. Уйрымах чувашчине юрадащие кемпирен инжитри кюржезем. По данным октября 2021 года, Игибинти шерымбарымы шулда юба уехынче пытим кадардусыне пурнышагыртня. Агроэкспорт калабыша $20 миллион баданлашна. Ючерши зембе судуйлю тывасыш адаланать. Чертовара пуштарса тербелесыш калгал брать. Хымла чавашсен симе сылдыня. Куенебе тухышлы ишлеме малашне батшалық полушма хадер булны петизавындарать. Ялдыр ихинче бурнаган земде пәр вырындалар машы. Халық пужарывы бе бурнышланаган проект семпәлдер тоғыржыр вунулты таран житне. Кыжалда вазине пур енлем полушма тәллевлартны. Шулзымде дуза барать, шылзымде гірце барать, гаста дума болжать. Шакна буланде ялғал ему далма булдырать. Шен я балазынчинде вот ялда ширлазым қыса үстерме, нумай май бараще мынзыне. Ялғал шен мынзыненде. Республика Гларомвалли, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин. Ялдыр кезінже фермер хужалы кезем адаланны, ялғалықне хушмай швырынезем беті вештермеде, паға экология енжен таза чардавар туза елмеде май барать. Шулзерене хызен ішне бұжараган фермерзіне ялғужалық министерси укшатеревебе бұлыжать. Комсомольский районжи Шарафудинов сеншем еде гранд укшебе не усрамалы видежеклене. Ядарлы технику дуянна. Шарафудинов семьи ағал лармахынықман асы зенжен бұшлаза көжінне даранақ әже гүленне. Рифатта мін бөжекрен әже қынық союзнерен паянда вылық черліге юратса бұғад. Конкурс рашын зейліні ұқша болышны бе шыбақта қытылда бізік ферма шеклеме түргеліні де. Тәрев ұқши $1 миллион тенге яқын. Паян хигун Шарафудинов сен хужалық еуражынжы шырыптарса адаланаган хужалық сен шудынжы. Ял хужалығынже шлемеші мұлырақ болыр дедесен вылық черлік әржедмешкен. Ферма тума шушлар мырда грант илездезе виже жол конкурса кучунды мыр тваттым жол гене бире шиндер үше дезе пажеш грант пачеш грант па ферма тузалатыр мыр кшалхи жол ишне жол ширен биреме жол гене дерг зембур вылепаган зембур
фермей. Лайк келзе тухры. Фермера икшер әне. Хужазем палыртныдырық вылыға яланақ пағада витаминзембе пуян шемішпе абатландарма тұржашы күнда. Шыне иші техника вара үш пағалықне видим гюрей. Әліхибек алвышшын е киве сумалы қадырбе ұзы күрмаламар. Шыне фермера үште шынелле тада калгал бұрайд. Республика Галарамвали Маргарита Мельникова, Наталья Егорова, Николай Скворцов. Кыжалдан кредит парымне татмалы ергере шынелексембур. Шағынба тепленрех гаран компания балаштарад. Улжыну кырлачын біреміжін ден ваягеджі. Малашне банксем кредитін парым укшине татма, укша гужарны чухне социалы түлевсене тегіне имешші. Шағын беге кивжен нухрада бідерме ачак деген храрымсене, сақалду бұшлы чембезіне ойраган укшанада илме юрамаст. Кунда хаджалы чембезіне Россия президентін тада правительствен ежіневзембе параган укшада керет. Кунда сымах, эштаваган производство шайынже, е кредида автоматлы тюлезе татны берги бырать. Шене законба, гражданин банкран, е микрофинанс пірлежі венжен, и гебенде ширим переміршулды кырлажын, перемежінжен пушлаза, и гебенде ширим икеміршулды шу уйгенжен, кужарза илне социалы тюлеве кайла таврза пайма итма булдарать. Укшана каяла таврса памайтса заявление черзан кредитын пірлежевен кемеле шичи кунра парсадатмалла. Палах парм таврса илне сумма чухля каялла хюзеть. Республика Галарамвали, Алина Сусметова, Павел Иритков. Паян Чувашинре Иштешпе Владимир Синдеев телеоператор басов булашыш. Чуваш Республикени массовой информации хадерезень тыдымынче ишлеген земжингу пызык шугаду. Она канашра, таван хулинче бутарджиш. Владимир Синдеев хері хулды шулда булна. Она пелегензем, пірлешлегензем ырыбагына азайлеші. Пулдарулла, яланах пулышма хадершин. Пызыгыста пулыне калаще унберге. Он мог засунуть камеру туда, где она вообще быть не должна. Вал камераны аташтачиксе хумада булдаратчы. Пірле ішлене жүхне ебе биде лайық астывадып, қаяш пиргей кыларым қадірлетке бірчі. Камерана вал пластик кіленжене вырнаштарчы. Савадан жулне эбир шалдан гурдымыр. Онын кадрзыне гурзанах анланма булать. Пірзымақ сырах. Его работа, кстати говоря, для многих операторов современна. Он и неши хальги телеоператор земвали Теслях, ибо яланах талныштараб. Володя Гунбек Тумасча, Володя Урахладовачи тезе. Вал чилай телеоператора остаю герме варентре. Ибирде Чавашнации телевидение ищенезем Владимир Синдеев щивыщенный зембе. Тада твани зембе бірле тарынын хурланы не білдеретпір. Православие дінне неген земжін пызы гуяв кыжарны живгарать. Шабах шакун Иисус Христос тенегерзе хыйн шержинджи саваплы девичне пурнышлама бышлана. Елана генедырых шакун шыва герзе чунбада залаще. Кыжарны гунинджи шыв чирджерезе плеть выйгыват хужать палырдаще турране негензем. Паллах кыжалда вакка жымас тегензем пулеш. Уяв жидичен шыва герзе тазалмалы саваплы вырынзыне хадырлеше. Эш еплерех пыныне дишкерме перень пулдарулых ушкыне вырына читре. Кыжарны уявище в харнымай кашниех ваказиксе келекебеші шмар чунбада тазаласты левле. Паян гигун тып хуламырда кыжарны уявне хадырлене стап хырбырать. Пор сине юрдан тазадаща ядарлы техникада пор жинжи ишлеть. Кашниех кыжарны уявище в харнымай ваказиксе шаг уява паллы дума пулдаре. Шубашкарды күлемішли вагазине уяв кашы умыньказеш. Ирдерех кассасын тірлі ингексиксе тухма пулдарать палырдашы специалистсе. Кыжарны кашынже вара итты вагажы вагынжибегех кунда халыға шываками меллі пулдырдесе хабармалы, анмалы хадырземлар деш. Шылжу жинжежеш мар чиргюжи вагазинжеде саваплы ядарлы вырынзем хадырлеш. Кыжал пирин республикара шыр жирим вырын батне хадырлеше кыжарны уяве иртермешкин. Шак шутра тада херых вырын патне шыв чинже булать. Республикара кыжарны уявнинже шыва вака кірзе духмашкан хадерлеше инде район зенже вага касса хадерлеше. Елана канедырық чайышсе ожын малы вырынземде булеш. Вакка чым задухны хышын тухтырземде вери джейбе сайланмасынешше. Шинзене шывагыме ирық паричень вакцине ядарлы ушкын дишкері. Хоруш сырлах ергене пахынасыне малды вырына галармалла. Палырдайшы шылав жызем. Кыжарны уявне иртермешкан пирин республикара улчырчин хадерлене хрушырлых ергене пахсадырмашкан, терслемешкан, вагытрах пулужу памашкан. Щак шутра пулаще МЧС, МВД сотруднигизем, щелавжизем, медицина щенизем булаще. Кыжарны уяви иртерн жүхне, иртерне вырын зенже, шеребех
баскавлы положу медицины чензем булаще. Шива герзе тазалас тегензен яваплы булмалла палардаща тухтырземде. Вакка горячень хаяр живек ишме юрамасть. Келеткене сивы живбатне майыбен хадырлемелле. Шива чемечен терлі хусканузем тузағашын малла. Чире бе чирлеген шинсене шакна аса илдерес келет. Хонықман чире чиребе чирлеген сен. Сиве хонықман шинсен. Шак уявра шива кеме юрамаш. Организмавал пити пызык сиенгюме булдарать. Юнды маризем кетмен жиртрен хубын заларма булдараще. Инфаркт, инсульт, чиребе аптарасай үкмей булать. Кожарнынже юрчузан тырбул лайық булат тезе хаберденю хрещень. Кожалда шандалық лопко буласа шантараща синоптиксем. Республика Галарым Вали Маргарита Мельникова, Николай Скворцов. Шахы барбакалар мавишлейт бір қызықлы бұлыма е район хуларишін елге сынлаган видеозыне пирен бада саққыр тұғыр жер ширім ұлта, ширім бірі пиллік, ширім бірі номербе шыңғыралаза е ширза пілдерме бұлдарадыр. Ебе вара сирімбесі бұла жадып, эфирда тепредер бұл ичен, чибер елар.